sibai le vek ule Middle East a boina aso sang zela kovel puma lawomna alian tale UK US le Israel suan Iran an bayron ton ta emni ti thuthang chu kovel puma adar na sem em mai ani he video a hian Middle East boina akhirdan tak Iran in US le athurwal puiram te achanna Trump America first policy hian in dawna lian tak achok chuak theina te hi atak nge ani dan nen kalo soidona video hi atok thlengin ien ngei donia UK US le Israel chuan Iran an bayron don ta emni ti thuthang chu adar mai ani he boina wang hian Middle East paltlang passenger thlona tam tak chu cancel vek ania airlines rong chuan security lo omna asan lutuk ti ansoya chu wang chuan khovel puma mi puiril rupo aboi ta le ani tuna hian Middle East boina chu akhir le a UK point Iran lama ral thuam le sipai pol a chek bel ta a chung thil thleng te wang hian in dawna lian jok lo chuak theina a omti ngai ruana chu asang ta zel ani in dawna chu ramdanga po adar thayem Iran ero chuan US le athurwal puiram te chu avaulet ve ta ani Indo Pacific atangin in tanna aniang ti thu chu Iran chuan asoi chuaka hei hian alantir chu in dawna chu Middle East sawa atop lawang Asia Pacific lama po alawdar theina a omti ani military expert tam tak chuan he boina hi khovel in dawna thar trouble ani thei anti a Donald Trump chuan America first policy hian sum dawna le ram inkar in dawna chu khovel puma achok chuak mek ani chu wangin mitam tak chuan zona khirtak pani an siam ta a USA hian ralthwal lama in dawna po achok chuak le mai angem US chuan athurwal pui ramte tanpui chu ati chak to lawangem he zona zong hian Middle East in dawna hi in dawna lian taka alo chuak donem ti ngai ruana chu asang ta zel ani tung zong ina alan tir chu khovel chanchin hi adang lam chak to hle ani ti hi ani ka video hi ingai na chuan like le subscribe kha min pe ve donia o chuan kanin kom le donia